Ngiyacruza kwi-neighborhood yami. I-feeling emnandi because bekumele ngabe ngiye kwi-business trip. Kwathi mangabe ngise-airport ngathola i-email ukuthi yonke into isikhanseliwe. So I am trying ukuthi ngithole indoda yami efonini, kodwa ke angikwazi ukuthi ngimtshele ukuthi I am on my way back to endlini. So ngifike ke vele endlini ngi-excited ngizotshela indoda yami indaba ezimnandi ngizoyibona because besoba away from each other for 2 weeks. Ngingene egate-ini, ngingene ngaphakathi endlini, ngize ngingene nje impela sengiyongena eminyango-ke manje. Hayi mengifika ke endlini, mengingena endlini, hawu ubheba akekho, baby, akukho umuntu edaningi nasekitchen. Nginyuka amastebhiso, qha, ngiye ekamereni. Mengifika ekamereni dwe ubheba akekho, ngizwe izwi engathi lisephulini. Hayi ke ngibuyeke manje ngihambe ngiyovula umnyango wasedaningi ophumela kwiphuli. Jess Maria mangabe ngithi ngiyafika, ubaby, uhusband wami nemaid yalendlini baphakathi kwipool, bankonkosheleni, bayacabuzana, uyababona nje ukuthi ba-happy. Angibange ngisakwazi ukuthi ngiyibambe, ngavela ngayiphosa phakathi kuleyo phuli, ngazodudulana nemaid-ke manje. Kwasho ukuthi unkunzana unamandla, wavela wangiphushela le, ngingene nezicathulo nesikhwama na yonke into. Cela ukuntshela ukuthi sesingaphandle kwephuli-ke manje sekuyaxatshana, sengiyambuza umuntu wami ubaby ukuthi angangenza kanjani into enje, wenzani nemaid. Ngicela ukukutshela ukuthi lapho usisi osisizayo endlini usecashe emva kwendoda yami, usediniwe, uzenza into ediniwe. Indoda lapho imdefendeni ithi lalela la Sine, uma wengane yami, umuntu okhulela ingane yami angeke nje uzumdudule kanje. Angani wena kudala ngitshela ukuthi mitha sibe nomntwana, wena awuyimisele nje ngokumitha. Awuyimisele ngokumitha, uyala ubaby. Heyibo, ngithi ngiyakhuluma nami ngiyala ukuthi umina oqala okusalayo nkosazana ekhaya, kusho ukuthi wena hamba udlala nama-maid. Ngicela ukukutshela ubaby wavelane ngokukhulu ukudinwa, wathi ngizoyilungisa mina lento, ngizohamba la emzini wakhe, into ekumele ngabe kudala ngayenza. Ngicela ukukutshela ukuthi eyami indoda eshade mina yaqhishazela ey'tebhisini, which means i-choose i-maid over mina. Wabuya futhi usephethe iy'khwama zakhe neze-maid, uyaqhishazela, uyehlika. Jess Maria bahamba, ngasala endlini. Inhliziyo yami iqaqamba le ekujuleni kwayo, iqaqamba kabuhlungu inhliziyo yami. Ngingazi ukuthi lo buhlungu obungaka engibuzwayo enhlizweni ngingenza kanjani. Yazi ngiyibuza ukuthi kahle kahle amadoda adalwe uNkulunkulu noma adalwe uSathane, ingenza kanjani le ndoda? Ngayifica ingenalutho, ngayigeza, ngayenza umuntu. Isiyangijikela isilala nabantu abasizayo le ndlini, ichuza bona over mina. Ngithi ngiyavuka ekuseni, inhliziyo yami isaqaqamba, isanqamuke phakathi. Hayibo, ifoni yami ama-notifications angena ubuthaphu. Mangabe ngithi ngiyangena efonini, hayibo, hayibo, indoda izogila engathi ayikwazi, engathi nje ayikazi kubone, engathi ayikazi ibe nendaba nawe. Cela ukukutshela ukuthi umuntu wami bebepostene ne-maid bese Pink Sand Hotel. Uyayibona leleya hotel leli elibizwa kuthiwa i-Island. Libizwa kuthiwa i-Island, but it's not in the island. Indawo nje seceleni excluded. Ngiyababona-ke bapostile umuntu wami nale maid laphayana. I-maid ukhanyisa. Upostile-ke umuntu wami nokhanyisa. Bayasho nje ukuthi uthando at last, uthando selizela wina, siyathandana mina noma wengane yami, baze bacabuzane khona lapha ey'thombeni abayipostile. Ngicela ukukutshela-ke ama-gossip channel, ama-bloggers, wonke umuntu useyabuza ukuthi uMr Mthembu is he taking isithembu, uzothatha isithembu yini, kwenzakalani? Ngihluleke-ke bafethu ukuyibamba emva kokubona zonke ley'gigaba, zonke ley'ndaba ezenzakala ku-social media. Ngikhaleke manje, sengiyakhala, anibazi ubuhlungu bokuchithelwa indoda ukuthi ibuka kanjani, especially indoda obuyenzela yonke into ngongangamandla akho. Uze uyenze ukuthi ufuna ukuthi ifile njengendoda, uyinikeze konke onako. Ngicela ukunitshela ukuthi on the other hand, la ekuhleli khona indoda yami ePink Sand, indoda yami kanye naye ukhanyisile lo.
cela ukukutshela ukuthi badla ijoy, bahlele endaweni emnandi. Uyabona kuleya ndawo nibhukha yonke i-Pink Sand Hotel, kungabi khona muntu, kube khona inina nestaff esisebenzayo kuphela, and basebenza ukuthi baseve nina. To sleep there per night kuya la ko-90,000 ukuthi ulale lapha per night. Ngicela ukukutshela ukuthi bahleli laphayana babuka ilanga lasekuseni lidansa liphuma. Yabona ilanga laphayana leya ndawo istructureishwe ngokuthi ilanga ulibona nge-angle mangabe liphuma. Ngicela ukukutshela bagibelo zipline kube mnandi. Sebeyadiscussa ke lapha phezulu ke emoyeni badiscussa i-future. Useyasho-ke lo wakwami umuntu uMr Mthembu utshela lo wakhe phela ukhanyisile isancinza sakhe. Uyamtshela ukuthi le ndaba le izolunga, uzohamba uzokunikeza usuku lanamhlanje ukuthi ngipholisa ikhanda, kodwa kusasa uzongifikele ofisini noma endlini azongazisa ngokusemthethweni ukuthi sesihlukene and uzongifakela amaphepha edivorce. Hayi-ke abonga ngconcoze kukhanyisile. Kufika ubaba wami endlini. Uzongibuza ukuthi indaba seyiphumile seyigcwele ku social media wonke. Sithini i-strategy sami. Lapho ngiyakhala inyembezi ziyayiqathakela ubaba uzongibuza nge-strategy. Mina ngicabanga ukuthi mhlambe uzongiduduza. Athi ubaba hayi intombazane igula lichithekile achitheka amasi. What matters ukuthi ithini uplan B, ithini istrategy, ithini i-next plan. Le ndoda le uyifukamelile wayenzela yonke into. Mangabe decide ukuthi kuxhaphaze wona kumele ube neplan ukuthi sithini istrategy kusuka la. Uzosuka la uhlale kuphi uzokwenza njani. Kwamele uvuke ntombazana ungazolala uzokhalela indoda ongazalwanga nayo. Indoda engavudlanga kwesakhe isisu, indoda engagazi lakho. Isemhlabeni la inja idla inja. Kwamele usukume uqini. Hayibo, ngithi baba akekho umthandazo omaziyo. Akekho mhlawumbe umuntu engahamba ngiye kuyena ngikhiphe lesicwaco nedliso lo muntu walendlini osifake endodayeni yami ayifakela ubheka mina ngedwa ukuthi ilandele yena. Ubaba athi hey wentombazana sisebenza thina kanjalo. Ngithe hlakanipha, vuka ntombazana sisebenza thina kanjalo. Sukuma uyilwele usecure into zakho. Sukuma uqine uyitshengise le ndoda ukuthi who is boss. Khale sabani isicathulo kumele uyigandaye uyinyathelise okwentuthane. Ungazodlala indoda wena, ungazodlala indoda ongayazi, indoda yasemandeni. Wena wazalelwe eLamontville, wena uqinile, wena uba siqwe, wena uzalwa yimini inkunzi malanga. Usuku lesibili indoda yami ihambile, ngidecide ukuthi ngihambe ngiye ofisini. Mhlambe ukuba busy kuzongenza ukuthi kwehlise le stress nengcindezi engidlula kuyona. Ngifike ngempela ke ofisini ngiqale ngisebenze ngingcofoza ama-computer ngizama ukusebenza. Hayibo bakwethu akusebenzeki, inyembezi ziyazehlela. Ngicabanga ukuthi le ndoda ingenzani? Ingili igoda phezu kwephemu. Hayibo kuthi angisukume ngihayize nginqenqethe. Hayibo ubuhlungu bungicindezele empenhlizweni yami. Mase ngiba nalento ukuthi mina ngiwaselams. NgwaseLamontville mina angeke ngihambe abantu laba ama-therapist in soze. Lobuhlungu lobu buzodlula. Indoda yami izobuya ngizohamba ngiyoyincenga, ngizothola umuntu, ngizothola umthandazi ngiyincenga, indoda yami izobuya. Ngisasebenza kanjalo ke bafethu ngizwe ngevoice eyavelana yathi cosololo enhlizweni yami ithi bengisazocela sikhulume. Ubani? uMr Mthembu, indoda yami. Hayi sikhulumeke noMr Mthembu lapho bakwethu angisachobozeli phela nami ngizama ukuchama nathi indoda isifikile isasokhuluma. Aqaleke uMthembu angitshela ukuthi lalela sine ngiyazi ukuthi indlela othole ngayo bengamelanga ukuthi uthole ngale ndlela, kodwa bengizokutshela ukuthi ngicela nje sihlukane ngokusemthethweni. Ngizothumela abameli bami bazokunikeza amaphepha edivorce sisayine singaloku silwisana mfethu. Angifuni ukuthi lento lesidelay. Uyazi ukuthi sishade in community of property, okwami okwakho. Ngiyazi ukuthi ibhizinisi elakho wena onemali wangithola ngenalutho, kodwa sineshade in community of property. You know ukuthi okwami okwakho. Ngicela ukuthi singalwisani. Hayibo mina lapho bengisasemudini yokuthi ngicinga indoda ngiyibuza ukuthi hayibo baba phela ekhaya kuyabanda, mungekho eduze kwami ekhaya kuyabanda, akumnandi baba ungekho, buya sizoyikhuluma indaba yalo khanyisile omkhulelisile. Mina nginankinga ngayikhulisa ingane ngize ngiyenzele ngisho ne-education engcono ngoba kuyigazi lakho ufana ukuthi igazi lami. Yo kuphi khona
indoda yayizongitshela ukuthi ngithumela abameli ifuna 50% wezinto zami. Ngangidiniwe ngiqumelana, angibange ngisalontunja ngile ngichitha isikhathi, angibange ngisachitha isikhathi ngilokhu ngikhalela le ndoda ngangena emotweni ngabuyela endlini. Ngifuna ukuyosolva yonke le nkanankana. Sekuphelile ukuthi kumele ngincengana nale ndoda, ngikhumbula amazwi kababa athi crusha lento ikhombisa ukuthi boso kimanga ungazodlala umfana wasemandeni wena owaselamontville. Hake bafethu mengifika endlini ngingena endlini yami ngingena endlini nginyuka amastebhisi phezulu ngifuna ukuyolungisa izinto zami. On the other hand ukhanyisile lo ekuthiwa umithi ingane yendoda yami. Lo indoda yami angisho ihambe iyobona mina. Ngicela ukutshela mangabe indoda yami iyobona mina ukhanyisile bekahambile eyovakashela omunye umthandazi waseHammersdale. Uyabona lo yamthandazi lo kuthiwa akubuyi lutho. Nani niyazi akekho usisi waseHammersdale ongashadile. Ngisho nona 21 uyayitholela indoda yakhe Richard Shade. Kunalomthandazo waseHammersdale ophathe esinye isiwasho kwamthakathi akakwazi ukujomba lesasiwasho sakhe akuhluleki lutho nje. Ingakho osisi baseHammersdale bashade bonke, amadoda abo bawadonsa ngamakhala bonke. Mangabe umuntu wesilisa uthi ushela intombi ithi yaseHammersdale baleka munu, baleka ngeenyawo zombili. Ungabe usayikhipha inamba, ungabe usayicela inamba, baleka. Uyoyondla uyoziyofa leyo ngane, leyo ndoda leyo, lo mfazi lo wondle ngisho nezingane zama-ex, wondle nobani, baleka. Ngicela ukukutshela ukuthi-ke ukhanyisileke uye eHammersdale uyobonga kumthandazi wakho ukuthi hayi ibambe ngaki isebenza kahle, awunginikeze futhi kuqina amabhokodi, kuqine kuthi tu ngoba lempi esisazoyingena isazoba nzima-ke lempi lesisazoyingena. Siyongena kwelinye igiya-ke manje, siyongena egiyeni eliphezulu, siyohamba ngogiya number 6. Episode 2 uyalandela. Okwamanje sicela nisifollowishe to all social media platforms Buzz SA. Mase ningakhohlwa ukuthi sikulento ya 30 days yokuthi whenever I post nina niyashare content and mina ngilokhu nje nginiphile content over and over again. Ningakhohlwa ukuthi nihambe niye on our YouTube channel, subscribe, just follow us because le series le will be playing on YouTube only. Mase futhi ningakhohlwa ukuthi nihambe niyosichecka na TikTok because sesikhona, nifike nisifollowishe nakhona on Instagram as well and Facebook as well. uFacebook ikhaya lethu elikhulu, siyanthanda kakhulu mndeni, iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Mncwa.